Asa chintindi chobo gavana Chianyara Koba Chiko Betanse hase kanisa ya Adventista Ikonge kutoka nsemo ibunge ya North Mugiranga ase county ya Nyamira maiga yomo gavana Amos Nyaribo oyo kuriye kirogo kyobo gavana ase county yo Walter Chanwa Banyara Koba bakumirana ase emisa ekanisa yo ase ensemo yaye Walter Chanwa niko bono yakira ekoko na kumusabonga umugavana Nyaribo Banyara Koba gakumusira ase ganga yaye ase ensemo yaye mugavana Nyaribo Banyara Koba gakuruko bolia gochasa baribonsi na bananchi kumubwatasia kwera ntunda ya kabere kuikrania amagendro hase county ya Nyamira. Momanende kabisa. Onolende onali wetala igana onali ngeki nyoleki. Kwa wanga gaba na wale maigana tela boshi maiga makwan ngokwana nyama na gaba na kuma badeo. Agora makosi. So kiaba tele ngalemo na mheshimiwa gavana ninche olia oyomo kwa hiyo kale kale na njuri na ina neto mai na tebango mwaka aende bosuta moyo bono ingati yaikire mheshimiwa ndoche aiga ngaro na to kuwatsibia na ende na mwaka ni tutubata leo chosigaga ekeroge kikyo bwa na nene kwa mukere na ende singikyo kwa kongwale ngo basaba ingona makaba nene na your excellency na ya na kusabia kula ya wale obia na chara ya asabile kura yao na asabila wana monsi kura tubakarane kato ko gaya na mora bantu no bago gaya na taboyo ilinde torren usin torren de chinguru chire fresh tubakarane to korinde mo bono se tora se no baya na sare na chengo itanale inawe ke breaks through ilinde na ko basene abena ngo huya bantu wangu hizo Chanwa Romano mitoka Igaro gerenta Naro Wame elemoro chao tuwo owa MCA Otu mwomo chumbe Oja kuliyo wababana Kama tezamu no Leo wotaka kuchukua chelo tumgrama wewe Kaya cha ready by tutu Jesus no mokorana mrengelea aitawata nje kwa kanisa sawa